Kublai blok borok ale mentang pa ya kita kiri rung sekarau ko balai fuar bat ya kiri ki bom yo rung shu sekarau ko balai fuar kiri ki balai yo rung direct nandu ka group stage kilong kumne Mexico Baningkong naga group A Baar Switzerland naga group B Balai Brazil naga group C Basau USA naga group D Basan Germany naga group E Banrio Netherlands naga group F Banyau Belgium naga group G Praga Spain naga group H Bakandai France naga group I Basipau Argentina naga group J Bakarwai Colombia naga group K Bakar England naga group L kini gilong kita ki karat lagi kiri doi gula yo rung direct na do po ka group stage pat ki runner up kiba hab ye kuntet na adu ka jingla kai ka balai na po group stage gilong kini South Africa, Canada, Morocco, Australia, Ivory Coast, Japan, Egypt, Cape Verde, Norway, Austria, Portugal, Croatia. Kini gilong kita kiri ki bayla tan hanar hadu ka jing kai ka balai ban yo rung sia karau ka balai fuar su ya kita ki pratli ki tim kuliah rung lembaka third best place tim kemud ya kita ki tim ki bayo bat ka kerdan ka balai ki belong top napo jong ka grup jangki kilong kune Bosnia, Paraguay, Ecuador, Sweden, Senegal, Algeria, DR Congo, Ghana. Bat kumju menyepet ya kita kiri kibla eliminate kibla remno kibam yorung sakarau kabalai fuar kilong kumni. Asia, Qatar, Haiti, Turki, Curacao, Tunisia, New Zealand, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Uzbekistan, Panama, Korea Republic, Scotland, Iran, bat Uruguay. Kini kilong kan rekali tim kibam simla yorong shu sakarau ko balai fuar. Kumjo ngini pech sendannya kejing lakai kiba sibit khar asiteng hakapot siteng senya. Kini kalong kejing lakai karau ko balai fuar ka South Africa persa ke Canada. Kalong kejing lakai ka internet ha. Sepet bat kumjo like subscribe channel ko jang khoble subon